Di bunga bola dari bagasan Mas Niroha. Dihamu hula-hula nami, simatua nami, tulang nami. Song-song ini menang dihamu na seluhun na pau nami, lainan. Raja nami opung doli opung boro. Dihamu simatua nami, terlumui matulang nami. Dipartakok ni Arion, takok doli takok penggabi pakurasan. Ima na maralahon bagas sebagai tua ni ima kami permorombo. Raja nami akatulanga kopong oro kami akagelengmu terlumu bima yana kon namion rabdu guru namion pasahat to dalan ni sobani ima pinupus ni tordimunor raja nami tu kamu na seluka namar gide hon sebagai tua ni kami permorombo. Raja nami mangelek kami tu kamu na seluka nak kadatuna mora pitung songono si bolo-bolon na daboy patupahan. Dalan ni sobani pinupus ni tordi muamor raja nami akopong. Las marohani badamu, las marohani kapartotyomu. Mora pitung songono dan boy ko ibang kami maradokot tujolomu. Harasok kamu monak ka raja nami akatulang. Na boy permotan namion. Dos bolo marang na songod dia. Badia si raja nami. Dan na mangulahu tuos sami manang nahuli pasang apok kamu ka sumatua nami terlumui mga dihamok katulang nami. Raja nami si titi mena si koka golang-golang pangarapo. Otik susaria na boy patupahami dalam ni sompani kami ka gelengmu. Tuhamu na seluruh na raja nami. Amat dari batamat tong mangkohi pasu-pasuna. Songoni masa nihatan siap kami berburu muna. Maulati. Salah kita. Boro namin, doho hela namin, doho ko kuanak, doho ko kuboro. Isun, rodo kami tulangmu, doho na tulangmu, doho opungmu. Lima, namay nga libagas, hatubuan niya anak, do hatubun ni boro alani ulur do kami dison songon magbuwan idahan nalas di atas ni pinggan nahod doh dek ke simudurudur nungay pe tutur do kami akatulang mo doho natulang mo ison saksong adido opung mo naruhaku dos maruhat tatapasahan mate. Oh. Cuk. Aktor macam tamu deh. Aktor macam. Oh. Tio dari kali gua. Kali gua. Ya. Iya. Cukup aja. Kamu hela. Suaksong ini pahok kuana daw pahok kuboro. Isor rodo kami ibotom. Do si matuam ima namang opoy dia busi bagat ditua munok kamu angkia madudu martinang ya matore bata itangi hode bata masudia kapangiduatta jala dapok mana ni luar jala tarida nani usoan ison ipasahat kami ipinggan nahot doho idahan nalas doho deke si tio-tio deke si mudurudur anggia matutu kok marihamu panggabian kok mapakorasop pasu-pasuan niya mataribata ujuluan ni hari pinatikon inda hujur ito pinitabian manakudia pe boruku na helaku lumubi ng pahopuku
mangalaka sa Itusima dakota persaulian. Matudo. Malatuk songonipe na buhay upasahan kami. Songod deke si Murururu, deke si Tio-Tio. Idok na dua-dua. Najonok kutope tao do kami. Dang buhay mga langdeke. Najonok kutoba do kami. Dang buhay mga langdan. Jadi mula tungok pe na buhay upatupahami. Mula manarita be badan ni boruku do helak ko do paupuku. Seunang be saat do kupatordion. Asa songon na dua-dua manang doron nami. Saha ina sulu sa botian di Tigaras rodang ni bulan. Nung asaw iyo poiho boruku do helaku jabu mo naon ang giyak matutu opo gawi may do opo nauli pati do bodi mahami tuha muna. Bawah do bibir nami bor bison roro hami tulangmu katanya tua-tua nama dokor dak sudah kudung naso sakko jadi balia dak sudah ada do masih pas satu tua kali bereniba si benentanga penang susah dia jadi di ho bere bawa do boru nasonya kapaho punami salu na mau tukol ku bapak munop pas hatami dak sadado hamuda yang kat kami dah jadi masalah rohanami diso di pesatan mapingkan na hot matutua ka persaulian hot manang ka panggawean dina mga poy bagas si bagal dito amon ipanaksaran ni tolor mon iha tubonnya kana marludu iparmemannya anak mon iparipasannya kana matua jadi idana las matutua ka partodiom muna son tadi paditei pengalaman ka pasu-pasu mah bagas mon si bagal dito amon Berapa perindamu amat komisana? Inganan na mon onan sa mga kita jote o mapapubungat ka do kami at kaulam nang dohabwa kaging lekku siya mapapungot ito sudi ya kami kanima di omma dekke na boy di pasat kami tulangmu pasu-pasu iba dalawamu ito doto lain ka beri kubur bawa ya kemudian yang mulau dan bodoh nyamai tu dia ni kotok-kotok bodoh omman yo na dekke na dipinggan doi terlas do dekke dia do dekke dia matutu dia makan lagi berapa hari rapak kudo nya rapak taruan kali dah kui rapak kudo kan berapa tertenari mungkin saya super itu hari ini kita orang habis ini dan mungkin dan jumpa dah jadi semua lain loto de dora roni ka berekote ni sodi bisa kami tulang dalam dah Saya mamu se tuana kuana idong saya matu kuwaru umuan nga baru saya manon punguan tuang kimu masa tor baru saya mamu se ibotomu tarsongoniman yan na boy upatupame mabene jadi mau liate ma di debata suak songonima di boruk kudo helakku au perwakilan ni Laimon do ibotomonau sebetulnya asli do nagagari jolo
Jadi yang iya matutu itangiho na mata ni bata akapangiluatan. Natatak kami. Ipasaha amat mata ni bata. Lumobi ma ipahok tuanak. Na itano pagsarakanan. Ano kata nila tua-tua na madok, nakurat tano-tano naramping masirangkongan. Alay pangarap to doha muna. Molotong barat tapi pada udah sabita matong masirangkongan. Ison purkuhasian doha ilaku. Pasahatan namin ma son ulos ni badan dumobil ng ulos ni Tordi. Namarkuar mauloson bitang maradur maun. Ang giya madudu borudo hohela mga Turiana maun mga tor iboru ulos na binamion molotuk songonipe itodo hela nabuhay tarpasahat tami nahurang kadyang na do nahurang habar na kono parhitiya do hami amata debatado ang bona pasupasuna. Jadi nungaipe pasaton nami ma ito ulos bitang maraturon aso mga turanak mau ito doto lae mga tur iboru pasataw ma. Iya. Jadi ma inarwakwang ko iha mo na mamakataho ni do ba ko. Oh, no. Ay kukuha ng bukar siya ata. Jadi idea lang ni hahang gini. Oh, hahang gini. Oh, so nakarjoloy ma. Jadi, very more. Jadi, ngapain? Molo Jesus ko ngamilas roham, Jesus si pangurupim las roham, hota porseaon mi, dohot pos ni rohami, mardong aton Jesus si las roham.
Tangis beliau terjebak suri lektor ju dokter itu sampai mulai untuk berpikiran sebelum lektor berpikiran ki baru ho tidak kok terang itu yang tambaran yang selesai dokter itu Mengoleh bilang kamu sudah berapa kapal? Ada sodi majo tikina oroa dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tu paling orang bersuara. Direkku dek itokku. Atau ni daka berekku. Iya mak, kan bohong. Direkku dah berju. Itu beri itu. Aku balik, saya mau tahu mau. Tunggu tani. Taruh mengadku. Dari kamu akan lagi. Dulu bangunan. Tubuni, baruku bawa, dulu baru, ada dulu tulangmu, dulu bawa, dulu baru. Setelah itu, katanya tujuan nak ringan, jaga di tuaman, aku huwa boti hina sini, berlagi dia mu, nasau dia anu bilang, nasau dia akan berendok kayak motor. Jadi itu, setelah Betulnya, so dia memang opera. Pas ini dalam sudah lektur dokter itu orang. Tuhan
kami be Doro Guru mapunan mangan lakuanan ng mga boy pwede tulong po pasti mo karani nagkaroon pamulong na buwan na boy pasat kami to kumatikina tingnan mo na mulian nun tinangan nun mga orang ka mapunan magpuli hindi kami ka at basa na umilaringgan Pamorotong na turo, pero namin dyan nagudang mo dyan lupuan mga tas makan bayar na taro mo kung sa dinami mo ang kagalang nami ihok mahome nga ni kabaling sumon igong masudi o mga araw yang mo ka naman abarang ginangit ka ng mula buru magdi ka na rin ay nung na rin ganun tinggan ma tao kulang ka kamo ka naman abarang sunima natin kami ka Maraming gandun ko. Binatang yang manis sa lupa. Dalay na? Apa yang mana?
keluargang bernami ang ditikyon di narohami ulang-ulang muna ng serpukong penglaksirohan namin ito oleh binang masuhamu bagas-bagas yung tulong ba netangi ma tuan di tangyangta dia ma bantuan kamu selalu untuk memubiak ka diberi nami tidak apa-apa nasi nakakan rohamu na soalnya ka dabba ay pasok ka roha diamu nang di masihamu bagas-bagas yung tulong munol jadi di narohami akat bilang muna tapi kemudian aku itu pahami semua rak maknasi rohi tadi dikyon rak marohamuna say pas-pas hatta ma jalukna akka sinakawan rohamuna oras samu dan soli ukka dinalanat ka gegerenami do jadi kemudian aku itu pahami semua nulis daging Lasima pertenggung punan pun patutun puna pas-patun untuk harga. Soalnya mah ada jen kami harga telangmu berarti mah bisa teruna. Pinatupan ni hamu perburunan. Di mana maralahon na mga poy bagas mga tua. Muna hamu ibagasan dari naudi dari ganon. Dari mula tu sono pediru ni haro ni hami atas nama ulamu manan ko sa ulamu. Na siya luperraja sekaligus tu anak karang ramalan ni siya siborat. Ba ada dua tu doktor, panggok kamu lautusan tu. Surai suruh hamuna, perburu muna untuk kami selalu hukna, terpaksa korban selalu hukna. Ay warna pero ngayon kita sisa ulah. Alay masalah horwa. Na terbuka turuhani hamu, perburu nami, ba. Ya master tuhan nami may, tumpe merupakan utusan. Alai tumpi halas taruhan nami bolak kana solo hari paling pasor kalau haritana bergaya Tuhan tayo kamu biar ribu terpaksa maronam mahamud sa ko kamu hanete terpaksa korbo di Tuhan alema kesan dan kesan maloma mangalusi ay bonus rin na mula ni Dingga jujur pula di hilal sisiga. Umatakas taboto. Hala akan na jujur, yak kana lebih kurang. So dia pakokon na. Bolo sega manyarto. Sega hindi. Bolo sega ho. Hela toto baru. Na sega dia manyarto. Tu alang berbeda. So ni mamusero de ni hamak kana martinudo. Jadi ho, paulani huriya ho. Siya tahu kata ni Tuhan doham. Dia mana nama ba. Wag ka na mangingo.
Bawa nang lebih maya kami. Soalnya kami keluarga besarku. Ay kami hamil surahan na. Aka hula-hula muda surahan na, kabra-bura muda surahan na. Bola tok kamu. Jumpa rohnya kena sama-sama. Jadi mangere mahami dihamu. Ba, untak kasma. Patutol hamu dirimu. Marang na hasit tongamu be. Ba, sabdo. Hasalamu may angka pamu. Asurapot ruhnya kana uni kana ringgan. Dihamu kabraburon nani tokkan mangi. Oni peoda. Kelal turu tak meruamu. Ngomong makapau puasa luna. Dia berapa sih? Si David. Mak. Ya. Oh, itu dah. Burung tulak kurut. Ama may Di rumah koki baru bah makasarong. Manang ni diki pe hamu mangalak dari helak ku dohor berku setotong mahamuna terang di Tuhan. Ada dah. Ame tada buang tada ada kana mujur ham ka koki. Dang aw burung tulak kurut ya. Mas sudah dipak. Mahoro apa? Mana mau? Marang. Mau mak besoro teh. Kamu na. Si Ramon si Tina. Lupa masih kira bos Ano ini. ni botong berda? Oh, nangyara apa? Tahun 2022 orang nama permain nih. Lekor